Endzaba-ke maswati lamahle eMashayina-ke le Solomon esibhala ngayo la le Firecard-ke nesisebenzisa ka-Home Affairs nemfundisi laphayana Reverend Senzo wakahlatshwako elayinini-ke senginaye lapha Themba Maseko longena-ke umphathi waleli hotela lekutholakala ukuthi lapha bekunene baseShayina bebahlala kulo longena-ke umphathi walo siyavusela Ngcamane bito lami ngingizwela Martin Dlamini sivusele nasesiveni kukaSwaziland News bakhulu ukuthola Ngcamane sithemba niphilile. Siphilile Nkosi, siyabonga ukusivusela Nkosi. Ngcamane sibhala ngendaba yeMashayina lokusolakala ukuthi afike eveni lakaNkwane afike-ke akha inkapane legembula ndawusike ukuthi-ke kuwentiwe ebutulujane emaveni lahlukene kodwa-ke basukela khona kaNkwane. Ungachazela nje sive ukuthi ngabe wena njengemnikati walelo hotela labe kunene bafika kanjani kuwe? Wangibonga Nkosi. Into lebengibhekile kaNkosi ukuthi imedia itakwenda njalo. Abakakwendi ngibonise kubone emaphepheni sengibona nakuphi nakuphi. Kude lenkwatiyo wena Nkosi. Ufika umuntu lapha umChinese ufika ngaFebruary. Ngiyabona nje lapha bakhuluma tinye ukuthi sebahleli tinyanga bendani barobha abantu ngiyabona lapha ephepheni. Abakafiki la kimi thina siphume mhla ka-15 February. Lo February lona Nkosi lona lo lesuka kuyi. Uya renta lo ehlanga. Makarenta urenta engathi utabo somabhizinisi athi labo somabhizinisi labaphuma khona le event lakhe uze ubekisa ngendzawo lekhona le edrobheni ngisho igama layo kokuthi lapha ukhanza lesive lesila sinetitolo sinani around iyasayinwa ilisi kunelisi nje Nkosi. Lokhu ungathi kwenteka manje ma ungacheka kahle emaphoyiseni ungakhaza nje nalokuthi bafike nini khona le nakhona le kulelo hotela lekhaseli lesevele seyikabi igama layo labantu bafike thina siphume mhla ka-15 February. Lokushothi bafike barenta lonke lelo hotela lakho. Mabafika nomhla ka-15 yes kunjalo Nkosi. Kunjalo ukukhipha letinto tethu. Ukuphuma kwethu completely nje ukukhipha tonke letinto. Siphuma mhla ka-15 bokude lo bokunalaba rentile. Ngcamane ingabe Ngcamane kumbe ngiyathi ukuthi nizabade imali sithi ba confidential kodwa-ke ngalokuthi seyinzaba lesesesiveni kumbe ngingacela ukuthi kuze sibe nesithombe nesive sibe nesithombe ukuthi vele bekwentekani. Ungabekisa nje ukuthi ngenyanga basinabacela ukuthi barente lonke lelo hotela bebacela ukuthi batakunxesitela ngalokunganani kubekisa nje. Nkosi lobo khona le maphoyiseni Nkosi nalelisi. I'm sure bangakhululeka mababona ukuthi kufanele ukuthi bakunike. Nalokuthi bafike nini kulelo hotela so ungathi checkela Nkosi I'm sure amaphoyisa atholile lokuthi abafike nini ngalethi ndlela laba thola ngato ngiyakholelwa ukuthi batakwadi ukuthi bafike nini le kulelo hotela kulo castle hotel. Ngoba labaningi nje bayasho bathi njengoba ngishayela nje wenda kahle Nkosi sive simangele sicabanga ukuthi khona lesikwatiko sicabanga ukuthi labantu bafika kudzala lakithi labantu bafike mangabe thina sibona lamaphepheni kusokunebantu labangaka. Ufika umChinese Nkosi uqale wafika wakhanza ukuthi angikho so ukhuluma nami babona labantu sifanele ukuthi sibude lokuthi laba banikati balelo hotel abathini bona babona abantu labangaka. Lokusala Nkosi kude le squad ngifanana nawe nje but ngiyakholelwa ukuthi
amaphoyisa angakusita kulolo kubutako Nkosi kwalelisi ngoba banayo. Akulungile lapho ngamanye ngawukhulumisana nabo laba emaphoyisa ukuthi ngawuthola ama-sources la khona lapho kulaba bebasesha. Ngibonga kakhulu ukuthola ingabe kuhlupha nje ukuthi kumbe letinye into ngeke kulunge ukuthi uthi reveal ngoba tisaseshwa amaphoyisa. Sibonga nje kakhulu ukuthi ucacise kulena yebhizinisi ngicamane kukhulumisana nawe siyabonga. Nkosi angibonge Nkosi angibonge lokuthi wena utihluphe lokuthi ucheck lokuthi kwenteke njani ngoba sive vele sesimangele umhlaba ayisive umhlaba ngoba uCastle Hotel it's like labantu ngicela Nkosi ukuthi once utholile lokuthi bafike nini usho ubhale nalokuthi bafike nini labantu Nkosi. Ungatshelwa ngimi Nkosi ngoba sive sicabanga ukuthi kudala abahleli labantu lapha. Thina siphuma kwethu nje Nkosi ngikutshela iqiniso Nkosi uphuma completely ususa into tethu lokugcina umhla ka-15 February bokude lento le bokude lama-Chinese lawo. Bokuna lapho kuyile Nkosi. Siyabonga kakhulu Mncamane. Ngibonga kakhulu Nkosi. Loyo kaMasotla amahle nguThemba Maseko umphathi ngumnikati weCastle Hotel. Ndzaba-ke eMashayina laphana lokusolakalayo ukuthi-ke alethwa nguye-ke umfundisi lophindze-ke abe ngusihlalo welibandla noma-ke inkampani yahulumende i-FSRA Financial Services Regulatory Authority ngisenzo wakaHlatshwako anamkakhe laphayana Mesiwe Tshele Hlatshwako kukaSwaziland News. Masotla amahle sithemba ukuthi isitaba eSolomaneke sihlola lena ndzaba njengoba basho ukuthi kunelisi indaba esengiyahlola laphana emaphoyiseni ngento ibukisisa lelisi agreement lelaphana kubaseshi bemaphoyisa. Ngithemba ukuthi emajaki ithi atangicedulelana mangivedele ngelifastelo sitokhona ukuthi sisebenze ngala. Bito lami ngizwele uMartin Dlamini Masotla amahle kukaSwaziland News la ngikhuluma khona.